tema. Već je nešto rekao tko sam i na kojem odsjeku radim. Dakle, današnje predavanje je naslovljeno čemu nas uče pripovijesti o prijašnjim životima Gotame Bude. Ovako ću se odmah ispričat na današnjem, kako je rekla Dragana, mladom mjesecu, zbog kojeg sam ja zaboravila ispritat bilješke koje sam ponijela da lakše vodim ovu priču, tako da ako se budemo vrtili u krug, to je nekako ipak još i dalje u duhu indijske tradicije, sve je cirkularno, dakle, držat ćemo se indijskog duha. Ja bih započela ovako za početak, sad ne znam koliko znate ili ne znate, pretpostavljam da neko nešto od vas i zna, ali evo možda za početak nešto o samom životopisu Gotame Bude, to će nam biti potrebno zbog neke dalje priče. Šta je Krešo rekao, strelica, je li tako? Ajmo tu. Dakle, ovo su neke male natuknice, vrlo kratko. Korpus tekstova o Budinom životopisu je ogroman, dakle ta legenda ili pripovijest nabujala je zaista do golemih razmjera. Ovo su neke male natuknice preko kojih možemo nešto reći o samom životu ili životopisu Gotame Bude. Dakle, rođen je negdje u 6. ili 5. stoljeću. Teško je reći kad i što, postoje razne teorije, postoje razne tradicije, ali tu negdje 6. ili 5. stoljeće prije Krista je neko vrijeme rođenja Gotame Bude, rođen je na području današnjeg Nepala. Teško inače razlučiti što bi bila neka povijest, nešto što Zapad voli povijesne činjenice, mi volimo podatke, a što je nekakav mit ili što je neka predaja o samom životu, ali iz tekstova koji su zaista raznoliki, neki tekstovi sadrže jedan podatak koji je malo drugačiji, neki imaju opširnije epizode, neki skraćenije, ali otprilike se može složiti neka više ili manje suvisla priča o njegovom životu. Dakle, većina tekstova se slaže da je rođen u vrlo bogatoj uglednoj obitelji ratnika, da je bio vrlo pažljivo i brižno odgajan, da je otac njegov bio vrlo ugledan, kasnije tekstovi kažu da je bio kralj imenom Šuhodana ili Sudhodana, ovisno o izvorima. Majka mu je bila Maja, se zvala, i umrla je 7 dana nakon njegovog poroda. Dakle, tekstovi su složni da je bio vrlo brižno odgajan, da je njegov otac bio odlučan da ga zaštiti od svake nevolje, od svake patnje, da mladić, da to dijete ne doživi ništa što je neugodno, da ga ništa ne potrese, da ne doživi nikakvu tugu, da ne bude svjestan da u svijetu postoje razne stvari koje možda i nisu najugodnije. I tako je mladi Gotama i odrastao, tako kaže predaja. On se oženio navodno dobi 16 godina sa djevojkom iz istog plemena, ona se zvala Jašodhara ili Jasodhara i prema nekim tekstovima dobio i sina. U svakom slučaju je proveo život okružen ljepotom, raskoši, njegov otac je sagradio palače, pozvao je djevojke za harem, živio vrlo lagodno, do jednog trenutka, kako kaže predaja, dok nije odlučio izaći u svijet. Tu postoje razne predaje kako je to izgledalo, ali evo nekako najpopularnija kaže da je jednom prilikom izašao iz grade, odlučio je napustiti zidine, izaći izvan okvira svog kraljevstva i na tom putu susreo je čovjeka kako prije nije vidio i šokirao se njegovim izgledom. To je naime bio čovjek koji je bio slab, pogrbljen, koji je teturao, koji je bio prekriven plikovima, osipima, bio je prekriven izmetom, mokraćom i on je pitao svog kočijaša s kojim je izašao, kočijašu kakav je to čovjek, šta je to? Jer on je dotad bio okružen samo ljepotom, mladošću, zdravljem. I njegov kočijaš je rekao, gospodaru, to je bolesnik, to je bolestan čovjek. I on je pitao na to, da se to može dogoditi meni. Kočijaš je rekao, može, svima nam se može dogoditi bolest. I to njega strašno potreslo, da je podložan bolesti, da to postoji. Drugom prilikom je izašao ponovo u park i vidio je čovjeka koji je imao bijelu kosu, koji je bio bez zuba, koji je bio pogrnut, koji je hodao na štap, oslonjen na štap. I on je pitao kočijaša kakav je ovo pak čovjek. Kočijaš je rekao, to je gospodaru starac, čovjek koji je star. I on isto bio opet potpuno poražen, pitao, će se to i meni dogoditi. Kočijaš je rekao, hoće i ti ćeš ostvariti, svi koji voliš će ostvariti. I trećom prilikom je izašao van i vidio je čovjeka na nosilima koji su nosili na spaljivanje. I pitao je kočijaša zašto se on ne diže, zašto su oči zatvorene, zašto ljudi oko njega plaču, zašto ljudi oko njega
udaraju se u prsa, nariču, lome ruke i Kočeš mu objasnio, gospodar, to je čovjek koji je mrtav, on se više neće dići, on neće više razgovarati s nikim, neće nikad ništa napraviti. I tako dalje, i on je pitao hoće li se to i meni dogoditi. Kočeš je rekao, hoće, svi smo podložni umiranju, svako živo biće, sve što je rođeno mora umriti, to je svakom sudbini da umre. I prema predaji to je Kraljevića, do tada zaštićenog, strašno potreslo, doživio je nekakvu vrstu krize i odlučio je da on ne može živjeti sa spoznajom da u svijetu postoji patnja i da će se to i njemu i svima koji voli dogoditi. U dobi od 29 godina, kad se to navodno dogodilo, on je odlučio napustiti kuću, napustiti palaču, napustiti ženu i dijete i svu obitelj i posvetiti se traženju odgovora kako ukinuti patnju, kako izaći iz tog kruga, kako se spasiti zapravo stalne opasnosti od patnje i patnje koja zaista čeka svakog od nas. Narednih 6 godina on je proveo u vrlo intenzivnom zadubljenju, prakticirajući razne metode susprezanja i tijela, mučio svoje tijelo, isposničke prakse kojima se on podvrgnuo bile su vrlo teško, on je došao na rub ivice života i smrti. Mnoge skulpture ga prikazuju zaista vrlo mršavo, iznemoglo. Vježbao je zaustavljanje daha, uzdržavanje od hrane, uzdržavanje od vode, dok na kraju zaista skoro nije izgubio glavu. I onda je zaključio da je toga dosta, da to ne vodi nigdje i da ta ekstremna trapnja i to mučenje tijela ne vodi nigdje i rekao dosta je. I onda je odlučio pokušat ću neki drugi put. I ta pripovijest ide dalje, to je zaista jedna prekrasna pripovijest, to je noći kad Buda sjeda ispod jednog stabla na obali rijeke i kaže neću se dići s ovog mjesta dok ne dokinem moć patnje, dok ne izađem, izlazi iz tog vječnog kruga prerađanja koji stalno uzrokuje patnju. U toj noći probuđenja, sad što se dogodilo, tekstovi tu nisu baš sasvim jasni, postoje razne prikaze, ali postoji nešto što se više manje spominje u većini izvora. To je bilo jedno transformativno iskustvo koje njega promijenilo, koje ga je učinilo Budom, Buda znači probuđen, neko ko je vidio. I navodno, tako kažu tekstovi, zato je Buda uvidio kako stvari funkcioniraju u tom svijetu, što je izvor patnje, kako nastaje, kako nestaje, kako se dokida, vidio taj put koji vodi do okončanja patnje. Ubrzo je osnovao redovničku zajednicu, dakle ljudi su privučeni karizmom njemu pristupali, zajednica redovnika je rasla i on je proveo 45 godina lutajući, propovjedajući svoj nauk, da bi na kraju umro u dobi 80 godina okružen svojim učenicima i ušao, kako to budisti kažu, u konačnu nirvanu, u nirvanu bez ostatka. Sad, što se tiče samog probuđenja i ove naše teme danas. Za temu o prijašnjim životima, neko vjerovanje koje je u Indiji duboko ukorijenjeno, za razliku možda zapada, gdje mi nekako ovoga život vidimo kao nešto u vremenu, dakle imamo rođenje ili začeće, imamo smrt i to su te dvije nekako godine kojima mi obilježavamo naš jedan život. Nekako u Indiji je puno ukorijenjene vjerovanje u ciklus prerađanja, dakle stalnoga, iznova ponovnog rađanja, dakle nakon smrti dolazi novo rođenje, nakon rođenja dolazi ponovo smrt, nakon smrti rođenje i tako dalje. I to je taj krug iz kojeg je Buda pokušavao izaći, jer taj krug je upravo patnja. Stalno se rađati, stalno stariti, stalno se razboljevati, stalno umirati. I onda se ponovo roditi, proći to sve skupa još jedno. I tu Buda želi zapravo izaći iz tog kruga. Ovo je opis probuđenja u kojem se relativno često susreću u budističkim tekstovima, u kojem se tvrdi da je Buda u toj noći probuđenja stekao 3 znanja. Prvo od tih znanja je bilo sjećanje na svoje prijašnje živote. Dakle, on je mogao jasno vidjeti svoje prijašnje živote. Da sad možete pročitati. U svakom slučaju on kaže to, kada sam konačno smirio um, kada sam se zadubio, kada sam zaista postigao onaj zadnji stupanj zadubljenja, vidio sam svoje prijašnje živote i sjetio sam se tada mnogovrstnih ranih života, odnosno 1 rođenje, 2 rođenja, 3 rođenja, 4 rođenja, 100 prijašnjih rođenja.
Tamo sam se tako i tako zvao, bio takva i takva podrijetla, takva i takva staleža, tako je bilo moje iskustvo sreće i tuge, takva je bila duljina moga života, tu preminuši, ondje sam se rodio i opet iznova. Dakle, sjetio se do pojedinosti svojih prijašnjih rođenja. Drugo njegovo znanje koje je isto bitno za našu temu, dakle ovo je prvo znanje koje je stekao u prvom dijelu noći. U drugom dijelu noći sjetio se, samo sekund, u drugom dijelu noći vidio to i za druga bića oko sebe. Kaže, vidio sam pročišćeni božanskim vidom koji nadilaze ljudski, umiruća, iznova nastajuća bića, bijedna i uzvišena, lijepa i ružna, sretnih i nesretnih sudbina. Razumio sam kako bića bivaju podvrgnuta posljedicama svojih djela. Dakle, osim što je vidio svoja prijašnja rođenja, što je vidio uzrok, lanac uzroka i posljedica koji su doveli njega do njegovog kraja, vidio je to zaista za sva druga bića. I njegovo treće znanje, on kaže, spoznao sam patnju kakva jest. I što je točno patnja, kako nastaje, kako nestaje. Spoznao sam uzrok patnje, spoznao sam nestanak patnje, spoznao sam put koji vodi do nestanka patnje. Sve sam to spoznao točno onako kako jest. I na kraju je zaključio, kad sam tako spoznao i tako vidio, moja se svijest oslobodila priljeva žudnja, oslobodila se priljeva bivanja, oslobodila se priljeva neznanja. Kada se oslobodilo, pojavilo se znanje, oslobođeno je u meni, oslobođeno je svijest mi je oslobođena. Spoznao sam, iscrpljeno je rađanje, ispunjen je zavjetovani život, učinjeno je što je trebalo biti učinjeno, nema više dolaska u odašnjost. Ukratko došao je do kraja puta, sve što je trebalo naučiti, što je trebalo napraviti, napravio, što je trebalo shvatiti je shvatio, što je trebalo uraditi, uradio je. To je kraj puta i to je okončanje patnje. Nema više dalje, nema potrebe za novim rađanjem, zato što prema budističkom nekom vjerovanju čovjek se prerađa dokle god ima još šta za naučiti, dok je još uvijek na putu. Buda je želio kraj puta zato što je to kraj patnje, zato što više se nema šta i to je kraj. Učinjeno je sve. Ja mislim da svi znamo to možda iz svakodnevnog života. Kad ste na miru sa sobom, napravljeno je, u redu je i to je kraj. Nema se više potrebe vraćati na tu priču, ona je gotova. Sad, u budističkim tekstovima, sad ću ja vjerojatno početi lutati u mislima jer nemam bilješke sa sobom. U budističkim tekstovima postoje neke dvije razine i to je nešto što je jako lijepo, barem meni. Ja sam možda malo ulazim u subjektivno, ali takva je atmosfera. Jedno je za Budu, jedno je za nas ostale. Buda je ipak izvanredna pojava u svijetu. I ono što je Buda napravio ne možemo mi napraviti. To je nešto što možda, kako sam napisala u ovom, kako se zove, malom sažetku za današnje predavanje, nešto možda gdje su budisti, barem kako ja tumačim, možda imali malo više suosjećanja spram nas, običnih ljudi, nego možda što danas zapad ima. Sljedeći slajd da vidimo uopće o čemu pričam, samo sekund. Aha. Pričavam se. Da, Buda, nakon tog svog iskustva, kad je vidio put koji je njega doveo do kraja i kad je vidio kako druga bića bivaju podvrgnuta posljedicama svojih djela, jer u budizmu svaki čin, svaka misao ima odjek. Dakle, ništa ne ostaje prazno. Dakle, sve što radimo, sve što mislimo, sve ima posljedicu. Imaju sad ili za 3 života, ali imaju. Dakle, nema dijela bez posljedica. Svaka misao negdje se broji, kažem, ne mora sad biti, može sa 100 života, ali dođe na red. Šta god, dobro ili loše. I Buda kad je došao do tog svog probuđenja, do tog trenutka, on je imao jednu malu krizu gdje je pomislio neću to poučavati, neću govoriti ljudima, nema smisla, neće shvatiti. I onda kaže, ako ja budem poučavao, oni me ne shvate, to će meni donijeti umor i muku, a i njima isto, nema smisla. I bio je poprilično odlučio da možda ipak to sve skupa zadrži za sebe. Međutim, onda mu se javilo suosjećanje. To je ključni moment. Zavisi koje tekstove čitate. Da je sad naš kolega Goran ovdje, on bi rekao a ima i drugi stvari u budizmu. Zavisi koje tekstove čitate. Dakle, filozofski tekstovi su jedno, visoka filozofija, drugo je nešto drugo.
I ovim nešto kasnijim tekstovima, i ovim tekstovima koji su možda nekako akademski krugovi odbacili kao možda manje vrijedne, jer su kao za lajke, jer su kao popularne, nekako stručni krugovi znaju biti malo ekskluzivni. U ovim drugim tekstovima koji su kao za lajke, mudrost i suosjećanje su dvije vrline koje se najviše cijene. Buda je Buda zato što ima mudrost, a iz mudrosti proizlazi suosjećanje. Kad vidite kako stvari funkcioniraju, onda se i javi suosjećanje. Ako razumijete, onda imate suosjećanje. I to su neke dvije glavne osobine koje tekstovi, da tako kažem, koji se obraćaju laicima, nekako najviše ističu kao glavne Budine osobine. Upravo mudrost i suosjećanje. Opet da vidim šta dalje radimo. U svakom slučaju, taj životni Budin put, koji je prekrasan, koji je fantastičan, on je opisan nevjerojatno, to su vatrometi boja. Svaki trenutak Budinog života, to je nekad i naporno da čita, da budemo iskreni, svaki trenutak Budinog života je iskićen nebeskom pjesmom. Tu dolaze nebesnici, to se spuštaju nebeske harfe, to su kiše cvijeća, sandalovine praha. Svaki trenutak Budinog života je fantastičan. To je zaista nekad teško da čitati, previše pridjeva, zaista previše. Ali i tekstovi ističu da je Buda iznimno biće. Buda je jedan od milijardu. I pojava Bude je rijetkost u svijetu, tekstovi su tu vrlo jasni. Buda se rađa, ima i Buda drugih osim Bude, da se razumijemo. Buda je zadnji u nizu samo, sljedeći je već na putu, pa tko doživi pričat će ovoga. Buda se rađa jednom u 1.000.000 godina. Dakle, to je vrlo rijetka pojava. Tekstovi su složni. Postat Buda nije lako, na to ne računate, nitko od nas neće ovdje sigurno postati, mislim, vjerovatno neće postati Buda. Tekstovi su tu vrlo jasni. Međutim, taj put je takav kakav je, on je fantastičan, tekstovi se slažu, Buda je izniman, on je posjedovao izuzetnu intelektualnu snagu, on je izuzetno karakteran, on je odlučan, on je bio hrabar, on ima izuzetnu motivaciju, on je podnio neviđene tjelesne muke da bi došao do svog znanja, otišao od kuće, napustio blago, ženu, djecu i tako dalje. Koliko od nas će to napraviti? Točno. Koliko od nas može slijediti Budin put? Pa zapravo jako malo, jel tako? Mi se većinom bojimo beskućništva, jel tako? To je jel tako, je najveći strah, Mislim, ko bi od nas svojvoljno otišao u beskućništvo i živio na Sljemenu 6 godina na Bogicama, mislim. I taj put, koliko god je fantastičan, taj životni Budin put i veličanstven, on je ujedno jako obeshrabrujući. Zato što vi to kad čitate, vama je jasno, ja to neću postići nikad. Dobiti jedan kontraefekt, zapravo. Buda je fantastičan, on je beskrajan, sve, ali ja to neću dobiti nikad. I čemu se ja mogu nadati? I Buda je došao do okončanja patnje, ali koliko će nas, ko će od nas doći do okončanja patnje? Mi svi nismo Bude, većina nas. I tu su budisti se nekako, vjerovatno su bili svjesni tog problema, da Buda nije neki naročit uzor, jer zaista nije. Mislim, zaista obeshrabruje njegov taj životni put, a tu nekako su došle upravo priče o Budinim prijašnjim životima. Dakle, one su utemeljene u tom kanonskom dijelu književnosti koji tvrdi da je Buda imao sjećanje na svoje prijašnje ranije živote. I te pripovijesti, koje se zovu džatake, u budističkoj književnosti one upravo prepričavaju događaje iz Budinih prijašnjih egzistencija. One su dio kanonske književnosti, ima ih preko 550 i popularno su negdje stekle tako oko 3. stoljeća prije nove ere i to nije slučajno, zato što se upravo u to vrijeme budizam naglo širi i stječe s veliku popularnost u Indiji. I te pripovijesti doživljavaju veliku popularnost, zato što se obraćaju običnim ljudima, ne više zajednici redovnika, dakle ljudi koji već žive na nekakvom svetom putu, nego se obraćaju širokim masama. I te priče se jako šire i zaista pojavljuju se na reljefima, na skulpturama, freskama i tako dalje. One sve imaju jednu specifičnu strukturu koju sve džatake dijele. Dakle, sastoje se od 3 dijela. Prvi dio je pripovijesti sadašnjosti, onda slijedi pripovijest iz prošlosti, dakle u kojoj se opisuje događaj iz prošlog života i na kraju jedan zaključak gdje Buda kaže ti likovi iz mog prošlog života, sad su ovi likovi u sadašnjosti.
postojno inzistiranje u tim džatakama da se pokaže da svaki događaj iz sadašnjosti ima paralelu u prošlosti. Dakle, ni jedan događaj koji se događa vama ne događa se prvi put. Dakle, sve što vam se događa, džatake na tom inzistiraju, dogodilo se i prije. Jer ako vam se sad događa i vi niste riješili problem, znači da se u prošlom životu taj isti problem pojavljivao. Džatake na tom inzistiraju. E sad, u pravilu ovako to ide, te pripovesti ovako izgledaju. Recimo, Buda sjedi u nekom parku, okupljeni su redovnici, dolaze neki možda laici iz susjednih sela ili gradova i dolaze Budi s nekim problemom. I recimo pitaju, o poštovani, takav je problem, zašto taj redovnik takav i takav? Aha, ima jedna konkretna priča, sad ću biti iznijet prljavi veš budista. Ima jedna konkretna priča, sad me pada na pamet, nisam mi htjela ispričati, ali ima jedna priča, dolaze, dakle Buda sjedi u parku, popodne je i dolaze redovnici žalit za nekog drugog redovnika. I kažu Budi, taj redovnik je veoma zao i pokvaren i nezahvalan je. Zašto je on takav i šta da mi s njim radimo? I kaže Buda, o redovnici, nemojte se ljutiti na njega. Nije to prvi put da je on takav, on je i prije bio takav. To je jednostavno tako. Ili kaže, pa kako to mislite, blaženi ili kako ga već oslovljavaju? On kaže, pa evo, u jednoj od mojih prijašnjih rođenja dogodilo se ovo. Ja sam bio rođen kao brahman u nekakvom selu i u tom selu je bio bunar. Međutim, bunar je bio na vrlo nepristupačnom mjestu, ko su ljudi, da bi stjecali dobre zasluge, kad bi grabili vodu, ostavili malo vode sa strane i za životinje. I jednog dana je taj brahman, dakle Buda u svom prijašnjem životu, otišao sam po bunar i natočio vode sebi, napio se, ponio vode za doma i vidio jednog majmuna na drvetu koji je bio žedan. I pomisli, biće je žedno, napojit ću ga. I vidio da je majmun zaista istrpljen od vrućine i tako dalje. I zaista Buda natoči vode i ponudi majmuna tom vodom. I majmun dođe i napije se. Međutim, kad se majmun napio, on je počeo kesiti zube na to Budu u prijašnjem rođenju i počeo na njega tako režati, škrgutati, pokazivati mu razne face, neke opscene kretnje praviti. I Buda kaže, pa što to radiš? Sad se tako vraća zahvalnost, jer to zahvalnost. Mislim, napojio sam da ti tako. A on kaže njemu, ko ti je kriv kad ne znaš tko sam i šta sam, kad ne prepoznaješ majmuna kad ga vidiš. I Buda na to kaže, eto svašta, trebao sam znat, ne treba se družiti sa zlima, treba držati neku svoju pouku iz toga izvuče. Međutim, kad majmun njemu kaže, ali ti misliš da je to sve što ću ja tebi napraviti? Popne se na drvo, obavi veliku nuždu, mislim sad iskreno kažem prljavi budistički već, obavi nuždu i izgađa to bivšeg, odnosno Budu u prijašnjem rođenju. Da, doslovno. I izgađa ga tim svojim izmetom u glavu. I Buda je sam šokiran, dakle taj bodhisattva, Buda se zove bodhisattva u prijašnjim rođenjima, i bodhisattva tako umaljan i uprljan sa tim izmetom, potpuno šokiran, ode s tog događaja potpuno zbunjen. Šta se to dogodilo? I zaključuje tu priču u zaključku i kaže taj redovnik ni prije nije znao biti zahvalan, kao što ne zna ni sad i još nije naučio svoju lekciju. I vi kad čitate te priče, barem je to moje iskustvo, ja sam zaista ulazim u privatno jer nemam ove skripte. Kad sam počela čitati te priče, meni je iskreno zaista većina nije bila poprilično bedasta, kao ova. Dakle, nisu to neke krešo, ne slažeš se? Ne, slažem se, da pače. Znate, pročitate jednu priču, pročitate drugu, sve su na ovom tragu. Znate, očekivali bi priče o prijašnjim životima, da budu egzotične, da to bude neka mistika, da vi dobijete neki efekt mudrost, neka zen, neki zen efekt, kao vidi mudre priče. Zapravo vidite ovakve priče. Prilično banalne, prilično, ne znate šta bi s njima napravili. Ne znači šta bi s njima točno, je tu neka velika mudrost u njima. Ne ostavljaju baš neki dojam, vi ste se produhovnili. Međutim, što ih nekako više čitate, onako dobijete jedan efekt, kako se to zove, puzzle ili puzle. Sve isto, da. Razumijemo, da. Znate, iz početka je slika nejasna.
A onda ih počnete te pričice onako pikat, jednu za drugom, i one se lagano slažu. I onda onako, barem je to bio moj dojam, da tako izgleda naš život. Ne od velikih trenutaka, nitko od nas ovdje nije Aleksandar Makedonski. Znate šta hoću reći? Naši životi su zapravo mali i sitni. Ma jasno. I tako iz te pričice jesu takvi događaji. Recimo u tim pričama, znači u prijašnjim rođenjima Buda nije neka velika osoba. Recimo u jednoj priči on je muškarac kojeg žena vara i silno je zabrinut jer je shvatio da ga žena vara negdje. U drugoj priči, recimo, on je trgovac koji je krenuo na put i dogodila se oluja na tom moru, na brodu na kojem je on prevozio robu, brod je potopljen i on je izbačen na neku obalu, potpuno slomljen, srgan i bez tereta i blaga, izgubio je sve što ima. Tu se i nema događa. Izgubimo sve što imamo. Dogodi se. U nekoj trećoj priči je on otac kojem je sin umro i on ne zna izaći iz tuge, ne slomljen, događa se i to. Dakle, nisu to neke veličanstvene pripovijesti. Znate, vi to čitate, pa prošli životi, neka ezoterija. To su vrlo banalne priče. Zapravo kako su naši životi, većina njih nisu, znate, veliki, mislim, koliko ljudi zna po čijem je životu snimljen neki film, pa i nije. Te pričice nekako spuštaju tog Budu među nas. Dakle, ne možemo mi slijediti Budu. Buda je izvan naših mogućnosti. To bi bilo vrlo pretenciozno od svakog od nas. Sad ću ja za jednog života. Međutim, te pričice, kad ih vi čitate, dobijete jedan dojam da se to isplati. Jer te pričice, koliko god kažem da bile naizgled banalne, one tvore jednu tapiseriju. I vi vidite jedan put. To se počne nazivati kad ih dovoljan broj pročitati, ali treba i dovoljan broj pročitati. One se zapravo bave nečim što se zovu savršenstva u vrlinama i njih je prema budističkoj tradiciji 10. Prema budističkom vjerovanju Buda je Buda i zato što je stekao savršenstvo u 10 vrlina. Te vrline su velikodušnost, ispravno djelovanje, odricanje od svjetovnog, mudrost, napor, strpljenje, iskrenost, odlučnost, ljubaznost i smirenost. To su sve vrline koje su poželjne u budizmu, ali da bi se postalo Buda, vi morate biti u njima savršeni. I Buda je u njima savršen. Međutim, ono što budizam čini zaista suosjećajnim je to što ne traži od čovjeka puno. Recimo, sad malo možda idem, širim priču, ali recimo ne znam, evo možda vi ispravite me, meni se nekako čini, danas je neka poplava self-help literature, sve je savršeno, izliječite traume, svaka mana, imate li boru, ispeglajte, ima li neka greška u vama, ispravite, sve se treba riješiti, nekako sad, čim prije, život je kratak, čim prije. Ta neko inzistiranje, mislim da je vrlo okrutno, ovo što se možda se meni tako čini ili mi takve vijesti izlaze na internetu. Recimo, to je neka težnja savršenstvu i ako nisam dovoljno dobar, ja nisam dovoljno dobar. U budizmu je stvar postavljena malo drugačije. Svaka od ovih vrlina ima stupnjeve. Postoji niža, srednja i viša. Buda je dosegnuo najvišu. On je u svemu. Međutim, kroz te pripovijesti, recimo vidite ova priča o ovom majmunu, to je mala mudrost koju on stekne. Pazi kom poklanjaš svoje vrijeme, svoj trud, kom pomažeš. To je mala mudrost, jel' tako? To možemo naučiti dijete malo. Pazi kome vjeruješ jer ne govore svi ljudi istinu, to učimo djecu. Na sljedećem nivou ta mudrost može biti malo veća. I onda bude krajnja mudrost koju ima Buda da vidimo svijet kako funkcionira. To je sve obuhvatno. Dakle, postoje razine svake od ovih vrlina. Velikodušnost, recimo. Ne morate vi dati kuću imovinu nekom, da bi bili velikodušni. Možete dati 3 kune, ako ih, dakle, to je mala velikodušnost. Srednja postoji najveća. Zadnja je velikodušnost kad dajete život za nekog. To je ultimativna velikodušnost. Ali kroz te pripovijesti se inzistira, do ove krajnje se dolazi polako. Oni doslovno imaju taj glagol vježbati se u vrlinama. Dakle, vježbati se. I to negdje ima nekog susjećanja spram ljudi. To se kaže dati zavjet, da ću biti na ispravnom putu, a onda šta Bog da, ja ću se truditi.
Buda isto posvrće, ima jako puno priča gdje on ispada blesav, gdje on ne dobiva šta hoće, gdje on nije stekao ništa. I nema veze, ok, mi ipak znamo da on na kraju dolazi do kraja. Znamo da priča završava probuđenjem. I te pripovijesti inzistiraju da su dovoljni mali koraci. Jedan život, jedna stvar, ili pola stvari, ili trećina, ali mala trećina riješena. U sljedećem životu prelazi malo dalje. Može se pogriješiti, može se posustati, čovjek se može pokolebati, ali treba imati na pameti. Zato on kaže ispunjen je zavjetovani život, život na koji sam se zavjetovao. Tu negdje možda leži zaista nešto što današnjem čovjeku možda može malo pomoći. I Buda je griješio, i Buda je dobio izmetom po glavi, dobio svi, jel tako prije ili kasnije. Ali idemo dalje. Život nije jedan. Ima, recimo tu možda negdje nešto što je meni bilo iskreno, možda nekako ovako što se možda može ponijeti kao neki mali podsjetnik. Zbog tog vjerovanja u ciklus stalni ne moramo za jednog života. U redu je. Ima taj moment, ni Buda veličanstveni nije za jednog života napravio. I njemu je trebalo na 1000, on kaže sjetio sam se 100.000 rođenja. Dakle, pa ako je Budi trebalo 100.000, ok, mogu i ja još koji. Tu negdje leži možda neka ljepota u tim pripovijestima. Za razliku, kažem, možda od danas nekako na zapadu dosta agresivnog pristupa savršenstvu koje treba biti sad i ovdje, inače ne valjamo, inače sam podbacio. Mislim da je to kod nas nekako dosta prevladavajući stav. U budizmu, kažem, baš te pripovijesti nekako stalno podsjećaju malo pomalo. I ok, jedna stvar, sljedeći put druga stvar. I imati na pameti, to je taj neki zavjet koji čovjek treba imati vrlo jasnu svijest da želim napredovati. A onda ako se dogodi da nešto se događa, nisam uvijek savršena, ok, bit će prilike, ima i drugih života. Recimo za mudrost, meni je uvijek bio lijep ovaj citat, možda isto malo banalan. Buda je kad je tek dao zavjet, dakle u svom prvom, odnosno u jednom rođenju kad je tek shvatio, ok, želim doći do kraja patnje, znači u nekom trenutku morate odlučiti, ide na taj put. Onda je prišao Budi, koji je tada bio aktualan i pitao ga, pa kako ću ja steći tu mudrost? Kako se to stječe? I dobio vrlo jednostavan odgovor. To nije neki veliki odgovor. On kaže njemu, omudri su metha ime Bude u prijašnjoj egzistenciji. On kaže, vježbaj se u vrlini mudrosti. Baš vježbaj se. Ne stekniju, ne imaju. Vježbaj, stalno vježbaj. Kaže, ne izbjegavaj ni beznačajno, ni prosječno, ni uzvišeno. To su ta 3 stupnja. Potpuno beznačajno, sitna mala mudrost, neka prosječna mudrost, velika mudrost. Ne izbjegavaj ništa, sve je jednako važno, sve je jednako ok. I on kaže, kao što prosjak u potrazi za milodarima ne izbjegava ni prezirnu ni uglednu kuću, već ih tražići milodare obilazi redom i brzo nalazi okrepu, tako ćeš i ti pristupivši svakom mudracu i postavljajući pitanje brzo postati Buda. Pa ako ne znaš sam postavi pitanje, neko će znati. I nekako u tom možda nekom, evo mudrost, najveća vrlina budistička radnja, nije postavljena kao nešto nedostižno. Pitaj pitanje, pročitaj, traži, neko će znati. Znači nije stavljena na nešto, ne obeshrabruje. Humano je, ljudsko je. Pitaj, traži, daće se. Ali ono što je možda najbitnije, na čemu inzistiraju te džatake, događaji se stalno iznova događaju. Dakle, svaka situacija u kojoj se sad nalazimo događat će se sve dok se ne nauči i dok se ne pređe. Kad se pređe, onda je riješeno do kraja. I malo pomalo, kao što je Buda išao, njegov život bi se vrlo zanimljiv, kažem, kad uključimo i ove pripovijesti o prijašnjim rođenjima. Kako Buda napreduje kroz rođenja do kraja. Tako napredujemo svi mi. Jer kasnije se tu književnost uključuju pripovijesti o prijašnjim rođenjima drugih ljudi. To naša studentica zna, koja je pisala rad na tu temu. Kako je Buda putovao, tako putuje svako od nas. Tako putuje društvo u cijelini. Cijelo društvo putuje, cijeli kozmos putuje. Svi smo na putu i sve vodi do konačnog kraja. I tu je negdje, što mi se lutaju, iz moje omiljene knjige Travničke kronike, ima jedan citat Iva Andrića, gdje jedan lik kaže, svi smo mi na pravom putu. Kako god da se činilo, svi mi idemo prema harmoniji, prema krajnjem kraju.
A kad se sretnemo na kraju tog puta, iznenadit ćemo se. Đatake oslikavaju takvo društvo, dakle gdje svaki pojedinac je na svom putu, svaki pojedinac ima svoj krug ljudi, jer svi koji se sad znamo, znali smo se i prije, Đatake na tom insistiraju. Društvo u cjelini, planet u cjelini, ovo vrijeme, ovaj kozmos u cjelini, svi napredujemo, malo po malo. Jedino što, evo kažem, što je jako lijepo i zaključit ću se, više ne znam šta pričam, je jedno zaista ogromno suosjećanje koje preuzima te priče. Koliko god da su, kažem to, nekad smiješne, nekad nerazumljive, pa to smo mi, to su naši životi. I zaista daju jedno ovako ohrabrenje. Ok, mala sitnica, dobro je. Ako imamo negdje neki kraj ili neki konačni cilj, ima vremena. Jednostavno ima vremena. Zaključujem. Ajde, bravo, Višnja. Ja iskreno ne znam uopće šta sam pričala jer nemam svojih papira. Odlično. Bilo je odlično i u buduće ti neću dati da nosiš papire. Jer je Ozbiljno. bolje bez papira. Ozbiljno. Da, ali to je svima tako. Aha. Evo, Dobro, široka tema, ali evo. Jel mogu ja ovo mačat za ono užasno naporno? kad nisi htjela staviti oko vrata, ne bi bilo naporno i bilo bi super. Hvala lijepo, je Višnja, stvarno odlično. Evo, ovo je bilo vrlo lijepo, poticajno. Mnoge teme si otvorila o kojima treba razmišljati i o kojima se svih na neki način tiču. Ja sam siguran da ima nekih komentara i pitanja. Ja sam ostala bez teksta. Mene silno zanima di bi ja našla literaturu, da ja to sve obnovim, pročitam, shvatim. Jer zašto ljudi recimo nisu tako mudri, da se barem pokušaju mudro ponašati. Recimo, zakaj se svima žuri. Ako neko danas želi s tobom popiti kavu, pa stani, kud ćeš zakasniti. Opet ćeš doći jednog dana u situaciju da ne bu neko s tobom, pa daj se smiri. Ali u ostalom šta se... Od sitnica nam se život sastoji. Da. Pa da, zato kažem i lijepe su i te priče, zato što kažem o sitnicama i govore. Zaista o sitnicama. Evo, A mene zanima gdje bi najbolje mogla shvatiti otprilike o tome kaj ste vi sad govorili. Jer ja sam ipak 80 godina, ali me to zanima. Pa ovako literatura je uglavnom na engleskom. Nas dvije, budući smo sad nove prijateljice, ja vam mogu dati par svojih članaka na hrvatskom. Super. To. Izaće moja knjiga o životopisu kad Krešo kaže da će izaći. O Budinom životopisu, ali ta onako nije baš taj onako s puno fusnota, ali izaće druga na godinu, možda ja se nadam, gdje će baš ovaj uvod u ove priče biti objavljen i preveden na hrvatski jezik. Dosad nije bilo hrvatskog prijevoda. Ali radim na tom punom parom. Odnosno ne baš punom parom, ali Dobro, nemojte punom parom, ali moram se samo zapisati kako se zovete. To sam... Evo ima... razmijenit ćemo. pitanje. Rekli ste da Buda je jedan, da ne može svako od nas biti Buda. No, Ali svatko može biti bodhisattva. Da, evo onda je. Svatko može stupiti. Jer Buda, koliko sam shvatio, je titula jedan. Da, to je titula. Siddhartha Da. Gautama je njegovo ime. I zapravo to se meni bar uvijek sviđalo u budizmu, da svi mi imamo taj potencijal da budemo Buda. Sad možda ne na način da idemo na sljeme i jedemo dobice, ali svi imamo individualiziran način da sa tim božanskim se povežemo na taj način. Da. Da tako kažem. Ne, kao svatko ima klicu. Svako može stupiti na put, potrebno je odlučnost, potrebna je čvrsta nakana i potreban je zavit. Još kad bi bio neki živući Buda, bilo bi vam još i lakše. Ali to sad nema. Nema nigdje na planeti Zemlji. Ili možda ne znate. Pa oni budisti vjeruju da je novi Buda na putu. I kao što je Buda naš prijašnje Bude štovao i čekao i tako i mi sad već možemo lagano se početi pripremati, zato što njima je cilj steći što više zasluga da bi se rodili u vrijeme sljedećeg Bude. Jer ako se rodite u vrijeme sljedećeg Bude, imate veliku šansu se osloboditi, jer čuti direktno učenje je vrlo
korisno, jel tako, za spasenje. Tako da oni kažu, krenite na put, dajte zavjet, odlučite se mentalno, to mora biti čvrsta odluka. I lagano krenite skupljati te vrline, doslovno se vježbati u vrlinama. Dakle, ako odlučite se imati vrline pred očima, onda svaki put kad dođete u napast da slažete, na primjer, izaberite istinu, to je vježbanje. Ok, neće uvijek baš biti zgodno, nekad će se slagati, ali drži na pameti. I malo pomalo čovjek to je zovu stjecanje zasluga i sazrijevanje karmana, sazrijevanje vaših dijela. I možda ako se skupi dovoljno dobre zasluge, taj karman sazrije tako da se vi rodite u vrijeme sljedećeg Buda. Taj Buda je na putu, tako oni kažu. Ima čak Šta bi i uopće svoje. značilo to prosvjetljenje, ta nirvana, što znači to uopće? Nema šta znači, to je vrlo obskurno ovoga što znači. Recimo 3 znanja koja sam tamo navela, to je kao nešto što se njemu izdogađalo, ali zapravo pravi sadržaj, proste prikaze i probuđenja u literaturi nisu isti, razlikuju se, neki kažu jedno, neki drugo, negdje je to 4 istine, negdje svašta, ali sad šta je to točno, pitanje da li bi se to i dalo prenijeti riječima. I puno manje stvari mi ne možemo prenijeti riječima, jel tako? Neko iskustvo. Šta bi vi rekli što je prosvjetljenje? Probuđenje. Da. Jednostavno, probuđenje, a recimo jedinstvo sa svijetom, jedno sa svijetom da se postane kao recimo, kao što to hinduisti, vetska znanja definiraju. Ne govore oni u jedinstvu, nego govore o potpunom uvidu u prirodu stvari. Dakle, točno vidjeti uzrok, posljedica, kako stvari funkcioniraju. To, ne neko jedinstvo sa To svijetom. ne baš. Ne, nisam to nikad našla. Ja barem ništa u životu nisam prevela kao jedinstvo sa svijetom. Uvid u pravu narav stvarnosti. Kako stvari funkcioniraju. Sadržaj toga je zapravo neopisiv riječima. Sadržaj je neopisiv Jel da? riječima, da. Oni to opisuju ovim riječima, recimo 3 znanja, 4 plemenite istine, lanac uvjetovanog nastanka, pratitja samotpada je možda budistički neki par excellence, lanac uzroka i posljedica, ovo uzrokuje ovo, sljedeće i uvijek sve nešto uzrokuje. Ali nema to jedinstvo sa svijetom. Pa dobro, u vetskim znanjima, evo recimo, ne znam, Sadhguru je rekao kad je doživio prosvjetljenje da je to bilo upravo to, da više nije vidio granicu između sebe i... Da, vjerojatno može se tako Tako tumačiti, da jer sam i ja ne dio bi lanca. trebalo biti puno različito u različitim religijama, Da, trebalo evo, to je bi vjerojatno stručnjak Ivan naći za nekako vetske. zajedničko. Da, ali vjerojatno kažem, ako Tumačenje vidite tog. lanac karika, i ja sam u njemu, i moj čin je u njemu. Svi smo povezani. I sve je povezano. Da. A nije li prosvjetljenje povezano sa činjenicom da onda se u času smrti ne inkarnirate više? To je konačno ultimativna nirvana, nema više prerađanja. To je kraj. Da, ali ja nešto znam o budizmu, ne znam puno, nisam znalac, ali sam bila u Vipassana centru 10 dana i tamo smo, osim što smo šutili i meditirali, imali predavanja i kako sam ja shvatila, prosvjetljenje je ovo što ste mi rekli, postoje 4 istine, 4 i tako dalje, ali zapravo prosvjetljenje je moment kada spoznaš unutrašnje tjelesno, zapravo tako reći, da si cijelina sa svijetom i da, kako nam je bilo rečeno, da zapravo dobiješ uvid da sve te granice koje mi sad vidimo Da. da zapravo dođete do toga da se to na neki način raščini u duhovnom nekom uvidu Da. i da je to prosvjetljenje. Da, ja ne znam ništa sad kažem to. Ne znam, Ne znam šta je. nisam to uspjela doživjeti na taj način, Ali je bilo zanimljivo jer dođete do nekih iskustvenih spoznaja. Ima nešto što je zanimljivo u budizmu, recimo kasnije, meni su jako ta literatura, jedan tip literature zanimljiv, recimo to inzistiranje zaista na povezanosti svega. Nema tu ja. Znate, u budizmu baš to nekako ne funkcionira ta priča. Vi ste isto proizvod svega oko vas. Recimo i to inzistiranje, evo čisto da spustimo na ovaj svakodnevni život, ja i netko drugi. Nema ja i neko drugi. Mi smo svi u međusobnoj povezanosti. Svaki susret dovodi do novog čina. To je sve povezano. To je recimo možda jedan lijep dio budizma.
da je sve povezano, da svaka akcija ima odjeka. Možda je u tom smislu jedinstvo sa svima, da, i sa svima. Imam ja pitanje, još jedno, ove vrline kad ste nabrojali, su po nekoj važnosti bile nabrojane ili... Dobro ste kreše. Nisu nabrojane po važnosti. To su razne liste, ima nekoliko lista. U nekim knjigama ima ih 6, u nekima 10, rasprave drugačiji, ovo iz jednog izvora. Iako velikodušnost je možda budistima vrlo bitna. To je vrlina koja se najčešće spominje. A ove druge nisu, zaista ima raznih lista. I nisu Ovo nužno bi se trebali svi držati. Ovo bi trebali živjeti. univerzalne opće, tako vrline, Da, koje bi trebalo možda imati pred očima negdje u odluci kako ćemo djelovati. da. Samo što kažem, zanimljivo je u budizmu što hrabrost ne mora biti najveća, ja idem u bitku. Hrabrost može biti skroz mala, ali svejedno hrabrost i to je vježba. I to ulazi. I to je možda nekako humano u budizmu. Ne možemo, nismo svi jednaki. Nešto što je nekom lako, nekom je teško. Hrabrost može biti skroz mala, može biti malo veća, može biti ultimativna. Hrabrost može biti zapravo bilo što, prakticiranje bilo čega od ovoga. Na primjer. Hrabrost može uopće biti Pa da, mislim, pomisliti. ako nemaš ništa, jako je hrabro biti velikodušan. Pa da. Na primjer. Na primjer. Da. Ali možda nije baš jako mudro. Da. Možda se Hrabre, nekad ako kosi. imaš, onda je najhrabrije biti Da, možemo i tako, možemo i tako. Imaju su najmanje Možemo i velikodušni, tako, dosta često. da. Ali ovo pod 9, to tak malo ljudi ima. Da, to je jedan osjećaj, da recimo Ali da nije, Višnja, da nije recimo kod nas ravnodušnost negativna osobina. Ne, Može jedno mislim pitanje. prevod je smirenost, možda Smirenost u volja, redu, ali ravnodušnost je malo, ima negativnu konotaciju. ravnodušnost je profesor Ježić, konkretno. Dobro. Oprostite, može pitanje, Aha, recimo, da li ima zapise da su se Konfučije i Buda nekada sreli, isto vrijeme da su djelovali? ne, Mislim, to ne znam Ne. polovične stvari. ne vjerujem, ne, Ne, ne. isto vrijeme da su djelovali u Aziji. Konfučije i Buda. A normalno, baš Da nije li bilo nema letova. nikakvog zapisa da su se Ne, ne. Šteta što nisu. Ali znate kako se kaže, dijelili su neke misli, na to mislite, ali tako da su možda Da ne mislim, razmišljali. Konfučije je imao svoju, Da. čak su njega pratili navodno par tisuća džaka, stano su vodili. Ne. I on je tumačio svoj isto izvanredan filozof. A Buda nije toliko filozof koliko dobro. Znači, Ima u budizmu jako puno filozofije, jako. Filozofija na vrlo visokom biti nivou. više pragmatičan, da. On je i socijalno. Znači, nema zapisa nikakva. Ne. Šteta. A, Ima nekih poznatih učenika Bude koji se spominju, da su nastavili tradiciju njegovu. Nije došao učitelj nakon Bude zato što je teško da dođe jer je pojava Bude rijetkost u svijetu, na tom se inzistiralo i nije Buda imenovao nikoga, ali ima naravno neki učenici koji su nakon njega, nakon njegove smrti, tako ide taj dio teksta, da su se Budini učenici nakon njegove smrti okupili da bi vidjeli kako dalje. Jer nakon smrti učitelja se javlja opasnost da se zajednica raspadne. On je ipak bio karizmatik koji ih je držao na okupu. Kad učitelj umre, događa se opasnost. Mislim, koji su svakoj firmi, jel tako? Kad direktor ode, treba izabrati hitno novoga. I sad, budući da ne može niko doći novi, jer Buda će se sljedeći roditi za milijone godina ili ko zna kad, zajednica se je organizirala. Oni su se okupili i utvrdili šta je Buda govorio, šta će biti pravila za disciplinu za redovnike i zajednica se na taj način, prema ovom Weberovom modelu, rutinizirala karizmu i opstala na taj način. Dakle, riječi su se utvrdile šta je nauk, šta je disciplina i zajednica je opstala bez direktnog Bude novoga. Jer Delici, recimo, jako poznati su učenici, recimo Ananda ili Upali. Jel se negdje spominje da su Ananda i Upali postali Budini u nekom periodu svog života? Nije. Jesu li oni dosljedni? Ananda je jako zanimljiva pojava. On je bio više agitant nego... Da, Ananda nije bio jako cijenjen zato što jako su oni njega šikanirali ostatak redovničke zajednice, tako da on sigurno nije bio
On je jedva upao na taj sabor prvi. To je samo božanskom intervencijom je on došao. Mislim, bili su učenici koji su bili istaknuti, koji su mogli... Znači, u toj redovničkoj zajednici bilo svega, da se razumijemo. Nisu to tamo bili prosvjetljeni, koji svagdje. Ima ta knjiga redovničke discipline koja je jako zanimljiva, odnosno zvuči jako dosadno. Knjiga redovničke discipline, dakle pravila za redovnike i za redovnice. 340 pravila i više za žene, naravno. Ali kad vi to počnete čitati, šta je u tu zajednicu ulazilo. Dakle, svako pravilo je napravljeno nakon što je neko napravio neki prijestup. A da vidite tu šta se događalo. To čitate doslovno ono Glorija. Jako je zanimljivo, zašto ja sad pričam o ovome. Upali. Aha, da, upali. Dakle, u toj redovničkoj zajednici je bilo redovnika koji su se smatrali, znate, ipak su bili obrazovani od prije. Buda je te držao sebi blizu. Znate, jedno je, u toj zajednici je bilo i mesara, i bivših zatvorenika, i odbjeglih, i prostitutki, i ljudi sa dna. To je bilo svega, da se razumijemo. Buda je po tom pitanju bio prilično otvoren, sve kaste su mogle ući, ali oni su svejedno znali ko je ko. I ti koji su bili obrazovani su bili u užem krugu Budinom, koji su mogli shvatiti učenje. To nije tako možete imati neke pametne ljude oko sebe. Mislim, to tako ide jednostavno. Ako si pametan vođa. Ako si pametan vođa. I onda i bilo je tih nekih mahakašija, pa ima njih par koji su bili imali kao svoje podružnice. Recimo kad je Buda umro, jedan od njegovih učenika je bio 500, ne znam, nekih vrsta, ne znam sad koja mjerna jedinica bila, udaljen jer je on tamo vodio svoju zajednicu. Dakle, već za života Bude on malo podijelio kao podružnice. Dakle, recimo Mahakašija pa je vodio jednu i zato nije bio prisutan kad je Buda umro. No, možda samo, možda treba reći da Buda sam u stvari više manje eksplicite rekao ne treba vam novi vođa poslije mene. Da. Jer imate znanje, ovo sve što sam rekao, nema dalje od toga. Vi se sad vodite dharmom i učenjem. Da, to je vaš vođa, je učenje. Pa ima taj citat, budite utočište samima sebi. Da. Ne trebate tražiti novog Budu, da. hoće sam. Da, ali to malo, Buda je to rekao, budite vi utočište samima sebi. To je vrlo hrabro. Mislim, teško je biti utočište sam sebi, ali budite utočište samima sebi. Ali par redaka dalje, nek vam i zajednica bude utočište, nek vam i nauk bude utočište. Ipak tebi treba... Pa nauk, nauk. Da. U tom se radi. I zajednica, da. Pa da, ali u smislu... Nema se sad što tu puno dodavati. Da, i tako je on naučio sam vas sve što treba, gotovo. Ima lijep citat gdje Buda kaže pita, redovnici Buda je umoran i stari i bolestan, to je njegova zadnja bolest prije što će umrijeti. Redovnici su uznemireni, pitaju Budu šta će se sad dogoditi s nama i zaista je vrlo lijepo opisan taj ulomak, onako realno to djeluje, zaista one iskrene emocije ljudi koji se boje šta će sad biti, šta će se dogoditi, umire vođa, pa mi na njemu živimo zapravo, njegova karizma da dovlači milodare, hranu, smještaj, odjeću i tako dalje. I Buda kaže, ne bojte se, što sam imao, rekao sam vam. To je jako lijep citat, on kaže, ja nisam bio učitelj zatvorene šake. Što sam imao, rekao sam. To je onako jako lijepo, biti učitelj nezatvorene šake. I to je onako dosta lijepo. Evo, ja ću samo reći, moj doživljaj predavanje nije bilo dugačko, nije bilo zamorno, bilo je jako lijepo i duboko kumano i baš ste ono izvukli koliko ja doživljavam. Buda je dosegao ono što svi ljudi žele. Da se oslobode. Međutim, mi sad pristupamo opet tome, jel, kao ljub, ali on mogao to sve zadržati za sebe i kad je bio u ovoj svojoj, stvarno je bio, to su teški trenuci kad ti znaš da znaš i ne patiš više, a gledaš svoju braću kako pate i muče se i beskrajno pate ne znajući tajne, a tajne su u svakodnevnom životu. I u svakom malom, srednjem, velikom životu nema toga, ali ima normalno vibracijski. Međutim, baš to mi je ta tajna, ta beskrajno lijepa tajna, da kada neko se dogodi i kad ima dovoljno snage i milosti da se da ga pojede svijet,
Najlakše se probuditi u špilju. A moraš se vratiti, onda kažeš, sad se ja vraćam, nek me dojedu, ali ću mi dati, a oni nek rade što znaju s tim. Tako da mi je baš tak slatko te priče, jer u stvari se sve događa sada. A mladeć vrijeme i vezanosti, to je taj svaki nauk duho. Ali kažem mi te priče nekako podsjećaju, recimo, što više mudrosti skupimo, veće se i suosjećanje rađa. Ako imamo više suosjećanja, bolji smo prema sebi i bolji smo prema svijetu i to je već malo dokinuće patnje. Već je jedna mala patnja negdje, za stupanje manja, je li tako ono? Bez patnje nema buđenja. Ali tako je dokidamo. Skupljamo mudrost razvija suosjećanje razvija dobrotu. Dobiš dokaz da je to je dobro. I dobro je, i dosta je. Po sutra ću posustati, ali preko sutra ću opet. Jer tako nam kažu đatak, i Buda je to radio. On se rodio 100 puta i ko gušter i ko zmija, svašta je bilo. Jedan ga je redovno skuhao u kaši. Mislim, i mi ćemo biti, svako od nas je skuhan prije ili kasnije, u nekom trenutku života se osjećamo kuhanim, ali tako, ali okej. Se rodi nekad ko žena? Ne, bude se ne rađaju kao žene. Da, bude se ne rađaju. Znači mi ne možemo biti bude. Ne možemo mi biti bude, ali ovako, nema Buda, jedan od uvjeta da bi postali bude. Dakle, sve mi žene ovdje, bar imamo jedno žensko rođenje, dakle gotovo smo, mi smo isključene iz utrke. Dakle, pro budizmu mi ne sudjelujemo. Čekaj, nemate ni šanse da se rodite kao muškarci poslije? Možemo se roditi, ali smo imali barem najmanje jedno rođenje kao žene. Gotovo to te diskvalificira. Diskvalificiranje. Međutim, u budizmu. Međutim, ali samo u budizmu o kojem mi sad govorimo. Međutim, ima jedno budino rođenje. Znači, negdje se to shvatilo da je to problem. I da će tu izgubiti dio podrške. I onda u nekim kasnim životopisima budinim i tim džatakama kasnim ima rođenje ovoga, da je Buda u jednom trenutku bio žena. Tako da su ostavili onako mali prozor. Oškrinuta vrata malo. Ma nije ni vrata, prozorčić je oškrinuta, ali žene su spretne, mi se provučemo. Mi smo ipak malo gipije. Recite, koliko su pouzdani ti izvori? Ljudi uopće da li je živio, da li je bio spisi ti, koliko su ti izvori pouzdani ili je to neke legende? Pa recimo s jedne strane imate da je on začet tako što se spustio u majčinu utrobu kao srebreni slon. Srebrni slon. Da, srebreni slon, tako se on začeo. Tako da to baš tako mi nismo skloni vjerovati. Ali mislim, ostale priče. I da se rodio iz desnog boka i tako da sad ne ulazim. I kada je se rodio, napravio 7 koraka. I da, kad se rodio, da je 7 koraka napravio, progovorio ljudskim glasom. I što je rekao? Ja sam najodličniji na svijetu, ovo je moje posljednje i zadnje rođenje, nema više ponovnih rađanja. Ja sam imam 5 SP od budinog životopisa. Ali zamislite malu facu, to mene vječno zabavlja, onako mala glava dječja koja izgovara riječi. Da, s jedne strane taj životopis je fantastičan, to je apsolutna fantazija. Ali s druge strane, nemamo razloga ne vjerovati da je živio i da je takva osoba postojala. Ima nekih dijelova teksta koji su poprilično uvjerljivi. Druga stvar, mi imamo i zapis na jednom stupu na mjestu budinog rođenja, koji je arheološkim otkopavanjima nađen i dokazan, gdje veliki indijski kralj Ašoka dolazi posjetiti mjesto budinog rođenja, dolazi proslaviti 100 godina nakon smrti, kao dolazi 100. obljetnicu smrti. Tako da je mala šansa, jel tako, da je ogromni kralj, veliki, poznat u indijskim izvorima, dolazi samo nakon 100 godina nakon smrti posjetiti mjesto. Dakle, uspomena je još bila živa. Dakle, još je moglo biti malo neživih ljudi koji se sjećaju nekog koji je tu. Tako da... Ali tekstovni izvori kom vremenu pripadaju? Recimo Buda, ako recimo 5. 6. Tekstovi su zapisani oko početka nove ere tek. To je prošlo 4-5 stoljeća. Ali prenosilo se usmeno. Ali s druge strane, indijska usmena tradicija je poprilično okej. Indijci su imali dobru tradiciju usmenog i preciznog. Da, jako su pazili, da. I zapisano na Šri Lanci prvo,
Zato što je došli su nekakve, sad se možda ću slagati, ali ja mislim da su bile, glad je neka izbila u to vrijeme i oni su se pobjeli redovnici ili neka epidemija se dogodila, sad kažem, nešto se izdogađalo da je velik broj redovnika umro i oni su shvatili, može se tako nešto dogoditi, treba to zapisati i tu se negdje. Dakle, možda da nije bilo te velike katastrofe, neke kataklizme koja se izdogađala, onda baš tako ne kažu, to se izdogađalo i za slučaj da nestanemo svi da ima. Ali tako da je to tek 4-5 stoljeća nakon smrti zapisano. Ali opet s druge strane indijska usmena tradicija je poprilično pouzdana. Barem se pokazalo tako. Ali kroz sve te stotine godina se dosta toga nataložilo. Dodalo se. Naravno se dodalo i Bibli, mišljeno, naravno, nema govora uopće. I izgubilo, ali neki dijelovi su onako... Da, i nešto što nije odgovaralo se možda izbacivalo, dodavalo se. Ali neka jezgra je relativno stabilna. Dakle, gdje je rođen, s koliko godina, šta mu se izdogađalo, gdje je umro, ko su mi bili učenici, ko su bili neki suvremenici. Onako, tu su negdje tekstovi, neke epizode su vrlo realne. Znate, kad ih čitate, to je kuda danas se događa. Recimo, ima stvari koje nisu morali sačuvati. Recimo, da je Buda u jednom periodu života bolovao strašnih bolova u leđima. To se to izbaci. Jel' tako? Ali neki ipak ostalo. Očito je to bilo nešto što je zajednici bilo bitno da im je učitelj bolestan. Pa da je on čovjek. Recimo, ima jedna zanimljiva epizoda koju ja sam znala ispričati studentima, koja mene silno zabavlja. Ja sam malo zlobna kad je bude u pitanju kao žena, moram reći. Ima jedna zgodna epizoda koju prenose sve tradicije, ali zaista u svim tradicijama. Potpuno beznačajna epizoda, apsolutno beznačajna, ja nemam pojma što ona radi u kanonskim knjigama, ali prenose uredno sve tradicije. Do onih kasnih životopisa, potpuno literarnih, dakle ne uopće ovog kanonskih crkvenih knjiga, nego literarnih nekih dijela. Dakle, kad se Buda probudio i kad je on odlučio da će ipak propovijedati, on je rekao, sebe zapitao kom bi ja to mogao reći. Evo, kog da ja nađem. I sjetio se nekih svojih drugova iz vremena isposništva. Mogu bi naći tu petoricu i njima to reći. Evo, uspio sam, mi smo skupa krenuli na put, ali ja sam uspio, ajde da ih nađem. I on krene na put da nađe te isposnike, svoje prijašnje prijatelje i na putu sretne njega nekakav čovjek. Izađe na put Budin i kaže, Budi, tko si ti, otkud ideš? Pa čak onako malo to nakon mene dijeli, zgodan si momak, lijepo izgledaš. Tako izgleda ta epizoda, ili ja učitavam, ali ne vezam. Dakle, pazite epizodu koja je potpuno naizgled beznačajna. I Buda njemu kaže, ja sam taj i taj, probudio sam se, savršen sam, probuđen sam, sve sam napravio. Baš i to je prvi put da Buda javno govori, ja sam probuđen. Znači, prvi put to govori, to je prvi čovjek koji je on sreo nakon probuđenja i prvi put izgovara riječi, probudio sam se. Autaus. Da, autaus. Što inače nije jednostavno. Da. I znači, prvi put izgovara riječi pred nekim drugim živim bićem, probuđen sam. A taj tip koji ga je sreo, ga pogleda i kaže kao, pa moglo bi prijatelj, i to optativa, moglo bi biti prijatelju da je tako, kaže, i požuri sporednim putem. Sve tradicije to prenose. Dakle, da su htjeli slagati, bi taj prvi valjda pao na koljena tamo, prosvijetlio se, ljubio mu stopala. I taj požuri, kaže, sporednim putem. A ja sam razmišljala o toj epizodi, zašto i to doslovno baš taj oblik, taj napad, sad je teško, ne bi ga vi razumjeli, a to je baš zaista onaj zadnji oblik moglo bi biti. Nema većeg konjuktiva od toga, dakle to je dvostruki optativ, nema već dalje od toga. Ja sam razmišljala zašto su oni to zapamtili, mislim, zašto ta epizoda koja vidno ponižava Budu, jel tako? Prvi put izgovara, evo me, svijeta, i ove ga otpili. Da pa će pobjegne od njega ovim općedno lučama. Jesi se probudio, da. Da, kada doslovno piše kupeja, moglo bi biti. Ja sam razmišljala zašto je to sačuvano, koji bi mogao biti razlog uopće. Drugo se, zašto bi to Buda ikom ikad rekao, ispričao da mu se to dogodilo. Ali ja mislim, bolilo ga je to negdje. Dakle, to je njega negdje grebalo. I on je to ispričao. To ne bi njegovi učenici rekli. Jel' tako? Da možete zamisliti u Bibliji da neko kaže došao Isus i oni ga tamo izvrijeđali. To je čak ne izvrijeđali. Čovjek je učitelj mudriji od učenika. Da, ali ne bi izvrijeđali, nego
daju. A dok je Isus podučavao, on je podučavao puk i sve farizeji su rekli da je bogohulno. Da, ali čak je i to bolje od ovoga, od ove ravnodušnosti, ono. Ovo je barem otpor neko svačak za... Ovaj ima savršenstvo ravnodušnosti. Da, ovo čak otpor je dobar, znači ja tebe svačam po opasnost, ti nešto govoriš, ali ovo moglo bi prijatelju biti da je tako i požuri dalje i gore od toga. Možda jesu. Tako da kad pitate kad dođe autentični učitelj, to je ogroman problem za svjetovne ljude. Oni ne znaju šta da s njim radi. A on se daje i daje upute, ne može umjesto njih nešto napraviti, ni svako na svom mjestu, ali... Dobro, to je jedna uzajamna veza, znate, daju on njima, ali daju oni njemu. Tako da kad pitate šta je istinito... Ljudi, a oni primaju ili ne primaju. Tako da kažem, da, možda su neke epizode djeluju autentično, možda neke koje ne djeluju jesu, neke koje djeluju nisu autentične, ali da neka osoba tog imena zaista u nekom periodu povijesti postojala je vrlo vjerovatno, to je zaista prevelik utjecaj, predugo se učenje sačuvalo, konzistentna su poprilično učenja. Većina autora se smatra da su prekonzistentna da bi bila posljedica, mislim ona jesu kasnije razvijena, naravno, budistička filozofija razgranala, ali neka jezgra dovoljno konzistentna da se možda može reći da je to jedna osoba. Mislim, većina se slaže da je osoba zvana tako ili tako nekako zaista postojala. Znači nije kao Lao Tzu, za njega se ne zna. Ja se to ne znam, Ivane, to s tim, možda. Ne znam. Da, ne znam zaista sad tu Ali možda dobar primjer iz Imat ćemo mi ovdje jednu sinologinju za 3-4 tjedna. Ona će znati to. A sličan je problem sa Isusom Hristom, koja je isto također ne postoje suvremeni izvori, da je postojao kao osoba, postoje samo kršćanski izvori da je postojao. I to najstariji, barem iz vremena 70 godina nakon vjerojatne smrti. Da, i tu... Ali tu imamo samo 70 godina, koji bude nešto više. Jedno 300. Da, dobro, ali svejedno, previše je presnažna tradicija da bi se zapravo... Ali recimo, evo ovaj arheološki, taj stupa Šopin je negdje možda u materijalne dokaze se može brojati. Može, prejaka tradicija da bi to bilo. Nema sumnje da je postojao taj čovjek, ali ono, naravno da je puno toga alegorijskog kasnije dodano u priče. Da, ali kažem, ima puno i životnog, zaista. Znate, ima tih nekih ulomaka, evo recimo taj, vrlo je dojmljiv opis Budine smrti, recimo. To je vrlo živ opis. Znate, i pitate se da su lagali, da su htjeli sakriti, to maknuli, da li bi mu dostojanstveniji od smrti, ali tako da izmišljate priču. Mislim, Buda je umro u konačnici od iscrpljenosti proljevom. Dijareju je dobio. Mislim, to nije baš neka tako uzvišena smrt. Jel tako, dehidrirati od dijareje, otrovanu želuca. Ali znaš da je više u 19. stoljeću uspostavljena ideja, kada se tragalo recimo za povijesnim Isusom, da ono što najmanje odgovara uzvišenosti Isusovoj i što je najživotnije, da bi moglo biti stvar povijesne. Da, i ja recimo mislim da je ovo zapamćeno, zaista je ostalo ili bilo bitno kako je umro. To je bio traumatičan trenutak, ako vaš učitelj umire, neko koji vi gledate svog oca ili duhovnog vođu, to se zapamtilo. I recimo to da je umro od pokvarenog mesa, zaista proljeva koje je trajao danima, ne baš elegantno, tako da je kad živo meso. Ali recimo... Ali daje uvjerljivost priče. Ali daje uvjerljivost, baš daje uvjerljivost. Recimo, pita, kad Buda zaista već leži iscrpljen i naredio tamo da mu se postavi leža između nekih stabala, da nešto pita ga Ananda još nešto, da on još nešto kaže. Ono kao daj nam još neku propovijed. Toliko ima života u tom, Buda kaže šta još hoćete od mene. Umoran sam, star sam, sve sam vam dao, tijelo me boli, slomljen sam. I on kaže, ovo tijelo je koje islužena kočija, jedva ga nosim. Samo uz pomoć povoja ga održavam. I samo kad se duboko koncentriram, ne boli me. Pustite mi na miru da se odmorim. Tako da je to vrlo ljudski, životan. To ne izmišljaš. Da, to ne izmišljaš tu. Da Buda kaže, dosta mi je umoran. Da je zaista nestrpljiv prema Anandi i kaže, šta još hoćeš od mene. Da je to za očekiva da čovjek koji dugo boli, da je nervozan, da mu je dosta.
A ne prikazuje ga baš tako u najboljem svijetu, strpljiv do kraja, sjaju. Ali je vrlo životan moment, jel tako? Realan. Mislim, djeluje istinito, barem to. Tu je recimo taj antagonizam, da mi kao ljudi objektivno, za nas objektivno je vidljivo i fizičko. I iz toga idemo tražiti prosvjetljenje. Međutim, prosvjetljenje je subjektivna stvar i ti to ne možeš niko prenijeti direktno. I tu je taj antagonizam da mi to subjektivno i objektivno želimo s tim baratati, jer to tako ne vlada. Mislim, u tom kontekstu naše tijelo pati i mi umiremo, ono je prolazno i dolaze druga tijela, dobivamo i tako dalje. Ali subjektivno mi rastemo mic po mic, da jednog dana nam je svejedno šta se s tijelom zbiva. Dok ne dođe baš ono do konačno, da svi budni, oni su uvijek bili odvojeni od tjelesnih u tom kontekstu. Samo što on kad bi to govorio, on nikomu ne bi vjerovao da i oni mogu. Znači, nije to baš, ne kažem da ovo nije bilo na kraju bolno i umorani, stari i tako. Ali mi ne možemo zamisliti koliko oni subjektivno mogu biti odvojeni od kočije. Da, vjerovatno dobro, to su i godine vježbanja. Neću ja sad da se ubacujem sa tim, nego kažem, mi iz tijela svijesti, iz tjelesnosti krećemo tražiti i da se izmaknemo iz patnje. Znači iz obiteljskih odnosa, ovih odnosa, emocija, vamo, namo, kako planovi neki nam se realiziraju, neki ne, imamo želje, budućnost, prošlost, sve to nije to. Sve to zapletenost u ovo svijetu. I onda se tu čovjek dobrano kopa muči, ali mora sam raditi na osnovu uputa nekih ostvari. A kako drugčije? Pa nemoj sami svoje drugčije svijesti to napiti. Jedino ako nije potencijalni Buda u ovoj inkarnaciji. Što je malo, ako ima javite se. Pa dobro, da i može, da ima puno, ali nije baš tako. Da, nije velika šansa, ne je tako? Da, ali treba, što kažete, baš to što ste rekli, treba izdržati, biti hrabar i imati taj cilj da je to moguće, jer bude prvi, kaže, koji je ostvario i došao do Božjih stopala, recimo sad. Ja prispodim. Ali ako je on mogao, može još. Poanta je u tom. On je bio prvi. On je bio 25. Postoje potencijal. Postoje potencijal. E sad, ko će uspjeti, neće, što kažete vi, pričat će. Da, srećemo se jednom. Da. Dobro smo. Dobro, ja se nadam da ćemo se još zadržati malo tu, uz cigareticu vani i tako, ko puši, pičenice koje. Ja mislim da je Višnja zaslužila stvarno